acara ni berkat pengusia kuala demi kejayaan Islam, demi kejayaan Aceh, demi kejayaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah, kejara ke Aceh bawa orang yang dua. Amin. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahumma salli wa sallim wa barik. Juga Aceh bang. Menjaga agama bang. Syekh Fadil menjaga agama. Itu yang kanri cita-cita ayah su, cita-cita Abu Mubi, cita-cita ulama. Nyo melalui long titip bak rohon mandua. Semoga Allah membantu ulun, menempat pimpin Aceh demi untuk kebaikan Aceh masa akan datang. Amin. Jeroh-jeroh bang rohon mandua berlanggeng hingga akhir jabatan drone bujroh baiklah karu-karu. Amin. Amin. Okay. Tadi yang